الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kamaasan, kamahulangan kataw tay mahuraan taaga masin Allah Ta'ala. Yari na isab kita niyo na inumpong na kun hagay sin Allah Ta'ala amin lugal sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat karena amuna inin tempat iwan lugal tuturunan sin rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maniyo tiyo pangadjaan sin kita niyo hal sin amuin luun atawakan putih sim panawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ano yung pag-ianon pagbang. Masa nakauna lang sin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Waktu man yung mga bangsa muslimin nakauna di matong sila maun pahula Madina. Hawak to amuin piarno na sin Allah Ta'ala in sambahayang. Wala pa kaya pardo atawakan wala pa kaya hindo in amuin hal sin pagbang. Intag na in mga sahabat magpun na sadya sila masjid. Haway pauno-uno. Magpun na sadya sila. Sa kalihambok wakto, naaunin pagmiswarat, iwan paglingkod-lingkod ha antara sin sila. Bang baha isab. Hamuin umusal kita niyo, bialaw niya sin pag-usalon sin mga Nasrani. Amin na kauna, iko sadya kaingatan, aun sana mo mga pagluwakon bihayan. Bang dumatong na inyamoy pagtatawag sin amoy lang ni pagsisimba nila na bihad. Bang baha, law sin kaibanan na biasin mga Yahud amin lang tabi mga biasang kakala yaon tuyo pon awzan na kauna pagtutuyo inyad to tanda sin long tawak tuna
Bihad ko. Nalong sin Umar radhiyallahu anhu. Bang bahay sa blaw niya. Amuin umasayin na kita ni hambok taong. Amin manawag-tawag magpahati sinlaw niya waktu na. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kadto na kaulaw niya. Na pagpahati na kau iwan panawag-tawag na kau tungod sin pagsambahaya. Sa inyan, bukon pa amuin biya mga biasim pagkabiyak sa pagkarukan na to. Banglong ni rumatong na inwakto, amo na yan in biya mga itilahaksin mga magbabang, amo na in Allahu Akbar, Allahu Akbar. Way pa na kauna. Naroon, di matong in masa, lang sin Abdullah ibn Zaid al-Ansari, hawak tuman dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamin sung na long tabi mga long taon sayan, ipaluwak na yung mga pagpanawag-tawag yaon. Taghana sadya, in Abdullah ibn Zaid, nakatug siya. Nakalipat-lipat siya. Taghana sadya aun miyaon kaniya. Lang sintaw yaon. Ya Abdullah, irahang mo lang niya inamin kuan yan. Amin nakos pagtawahon. Lang sintaw yan to. Lang sin Abdullah, unuhon mo lang niya. Aw lang sin Abdullah, ay lang sin tawyaon kan Abdullah, unuhon mo lang niya. Na usalon na mo na inilaw ni inhi panawag-tawag. Amo na inin usalon na mo, bang dumatong na inwakti pagsambayak, amo na ilang nin usalon na mo. Lang sin tawyad to. Di kau lang niya mabaya, hinduan takaw, labi indayaw niya rin sin amo imbi ang mga natali mo yan. Lang sin Abdullah, anahuun, mabaya ako lang, hinduy ako bang biya din. Na amo natin hinduan siya nagbang. Hinduan na siya sin pagbang. Nasambil bang mga kato, layo na intaw yaon, sambil nalawa na sadya. Narain doon, hinduan ni sab siya nagkamat. Bimana, intaw yaon usman nagbang, simibog-sibog na rin hatindukan niya pagbabangan niya. Simibog-sibog na siya. Banglaw niya rumatong na in pagsasambahayang, nabiin in dagbos niya. Namo na in pagkakamat na to yan. Amo na in pagkakamat na to. Lang sin Abdullah ibn Zaid, pag-amot man sin mahinaat, suy-suyan ko rin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, in taka-inupian lang niya taka-inuk bunnal. Ampak niya iyan in Abdullah ibn Zaid, kadto na kaulong niya kan Bilal, Hindu siya. Sinamuin kaya Hindu kay mo. Hati niya rin nga panagnan, Allahu Akbar, sambil pala ilaha illallah, Hindu ilong ni Bilal. Sabab in Bilal, labi, aming malagting inswara niya bang siya manawag-tawag. Na amo natin hinang niya, miyad to siya kan Bilal, ampa niya ang mga Hindu ang sin pagbang, sambil din doon, timak na in Bilal radiyallahu anhu, hatiap-tiap waktu, siya na lang tabihan in magbabang.
Diungog man sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu in panawag-tawag sin Bilal, hawak to siya pa, nag-uus-uus na siya. Miyadto para Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam nagguguyod sin tamungon niya bihayan at niya mahaba. Long sin Umar, sapahan ko pa Allah ta'ala amin nagparakay mo, ya Rasulullah. Sabon na tuod, kaya tagainapan ko, biya dalawang niya sin amoy kaya tagainapan sin Abdullah ibn Zaid. Bimana, in panawag-tawag, hatiap-tiap sambahay ang bihay ini, amuna in pagbang. Allahu Akbar, sambil pakahinakusan. Na in maniyo-tiyo, makawa na to, pangadjian mga kamaasan, kamakulangan, amoy pag-iyanon puputisin pagbang, bihay ini. In pagbang, bukon bahasa na to, bahasa Arab. Oyro kaing makahati kanya bang bukon amuin makaingat sin bahasa Arab. Muna-muna in makaingat iban makahati kanya amuin mga sila Arab. So bahasa Arab. Hikamarwa niya amuna in mga sila nagpangadi sin bahasa Arab. Mahuli rin doon. Di na kaingatan bang unin hati sin amin panawag-tawag yawn. May ta, karna in pagbang yawn bukon bahasa na to. Sumagawa, pagsarang sukulan na to pa Allah Ta'ala, halugay na to bihay ni. Halugay na to amin nag-alup, iwan sin mga kaguruhan na to, nahinang tiranan, misan kita niyo rin na to kahatian in bahasa Arab sa sumagawa kaya baita nila kato bang unin hati sin mga pagbawang yan. Panagnaan. Inyan, bukon yan amin magbawang tahana-hana na sadya sin Bilal, tahana-hana na sadya sin amin Abdullah ibn Zaid, sinhisiyusyo na rin kato tanwi amin magbawang bukon din kanila yan. Sa inyan dayha Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, inyan piyatagainop sin Allah ta'ala hambuk sahabat, liyabay dayha tagainop. Sa bukon niyan long tabian, inyan hinang-hinang sadya. Insa kaulawla, in parakala yan, hinang-hinang sadya sinhisiyusyo na rin ha mga manusia bukon. Sa inyan dayha Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanday lingkat sin panawag-tawag, ibang kalagbuan sin panawag-tawag yan. Panagnaan to tilahak sin aming mga sila magbawang. Allahu Akbar, makaupat balikan. Allahu Akbar, makaupat yan balikan. Allahu Akbar. Pag-uus, Allahu Akbar. Narit na to nakaingatan, may ta nakaupat. Way rin sab kaya way ta kato, tanyo, bang unuin hangkan. Biara sin sambahayang, may ta in sambahayang Maghrib, 2 rakaat. May ta in Isya, 4 rakaat. May ta in Subo, 2. May ta in Zori, 1 asar, 4 na, di ta kaingatan. Sa sumagawa, bang sadya riyungdungan sin manusia in panawag-tawag sin Allah Ta'ala, Allahu Akbar, in Allah Ta'ala, amin Tuhan sa laggo-laggo. Bukunin maksud sin sa laggo-laggo rin di amin pag-iyanon size sin Tuhan. Piya kalayo sin Allah bukon. Salong sin mga sila amin malayo, in Allah Ta'ala in mahabassal. Bi ma'na in Allah Ta'ala in amin makawasa. Bangyaon si mino palang sin amin pangatayan sin manusia. Panagnaan naman sin panawag-tawag, sin amin mananawag-tawag, haka masjid-masjiran, Allahu Akbar,
Allah Ta'ala insa kawasa di mana ingkatan pia panjari subay tumaallok pakabayaan sin Allah Ta'ala. Unang pag-iyan tumaallok ingkatan. Kita niyo bang? Inamuin kabasaran sin Allah Ta'ala. Pag-iyan naman sin Bilal, Allahu Akbar. Magtuyan in syaitan magoy. In syaitan, nabukun in syaitan kaya hatian natuda. In syaitan bang makarubang, yang panamagoy. Sa in mga jin Muslim, bukun magoy. Sa iyang pa na sila pakain, pamasjid. Sa in mga syaitan, amuin mga jin, amuin bukon nagtataat pa Allah Ta'ala, magoy sila yan. Na ingkatali sa sintiya panjari sin Allah Ta'ala, amuin mga sila nagtataat pa Allah Ta'ala, bang yan magbang na, ingkatan yan bang mga kato, tumayhog katan. Ingkatan yan manayhog. Hangkanda, bangsa jadungdungan si manusia, inaamuin tiasino palang simbigi jantong pangatan Allah Ta'ala insa kawasa, bima'na way nakahanggawan sin manusia. Siya in amuin makawasa dehakatan, bima'na Tuhan siya in nagpapanjari. Siya in magbubuhi, siya in magpapatay, siya in magpakaon, magpainom, siya in magbubuhi, siya in katan, maghanog harasin, katan unoon nakakunan si manusia. Nahangkan da in manusia, pagdungog niya simbang, unin biya mga sam'an wa ta'atan. Pagdungog niya, sam'an wa ta'atan, diyungog ko na, magtaat na ako. Bima'na, pag-uwusin panawag-tawag yaon, magtuy, mag-us-us, amin tumayma, bang uno in kabayaan sin Allah Ta'ala. Sumuno, Ashhadu an la ilaha illallah. Sumuno, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indua ini, rukun, sin pagkamuslim si manusia. Bang intao, di maingat, lumabtik, si la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang intao, halong sin amin lugay niya kabuhi, wala siya nakakabtang si la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tantuhain manusia yang bukun muslim. Amuin mga panag na ang rukun sin agama Islam. Amuyan in panag na ang rukun suway kaingatan sin mga kaanakan. Nabangkaw nagnek saksi, amin wayro gaing mapatut pagtag-ipunan malingkan Allah. Iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in amin nabi sin Allah Ta'ala, way rapat. Bang unuin kabayaan sin Allah Ta'ala, unuin panawag-tawag sin Nabi Muhammad sa murahinangun. Mapuas daing doon na nawag-tawag na katuin Tuhan na to Rabbul Alamin. Biya na sinaki, liyaway rakuman hamanga sila, biya katu taniyo. Sa impanawag-tawag, ag ini panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Hayya ala salat. Sung na kamo. Os-os na kamo. Karina kamo. Tumunay magpalindog sin sambahayan. Nakaruwabialikan. Hambuk din ang mga hikmat niya, bimakna, in parakala, pianawag-tawag yaon,
Dahil ang mga panawag-tawag sa halga-halga, sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat na. Karena insang bahayang bang nato sadya ang mga balik-balikan, katuntuman, insang bahayang amuna ini innara, iwan amuna ini impiarasin Tuhan na to Rabbul Alamin, hadiah, atau akan sasalamatahan sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw parsugpatan sin ipon iwan sin tag-ipon amo na insang bahaya. Hawak tuman nag-Isra iwan nag-Mi'raj in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam wairin ha mga nara sa halga-halga sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to siya nagbing nagbalik maripad dunya bang bukon amo na yung pagsambahayang. Ing kalagwan sin sambahayang, amo na yung pianawag-tawag sin mga sila kabilal-bilalan, amin mananawag-tawag hayya ala salam. Salugay sin manusia, buhi. Salugay niya, amo in nagnanapas pa. Sa lugay yaon pa inakkal pikilan niya, hawala pa siya diag pakansin paglian pagtawahon. Insang bahayang di makajari haman-hamanon, di makajari tinggalan iwang taykuran si manusia. Misam pa uming pag-iyanon, amilaw niya di na akon makahibal. Sa kaino in tao yaon, amin nagkukubot-kubot pa in pangatayan niya. In jantong niya. Sa kaino in tao yaon, intak pa in pikilan, jukup-jukupan pa in pangannal niya. Suway niya rahito na in sambahayang. In kalagwan sin sambahayang. Mahuli siyunuan. Siyunuan. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Ang kanda mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo mangurang. Bulan siyang kato taniyo. Wahay kamo mga bariman. Bang kamo pianaw, bang kamo tiawag na ibang tiabit na tumunay sin sambahayang. In sambahayang. Falah. Paruntungan. Bimana imano siya yung bang niyariyong o gimbang ampa niya tiima. Ampa siya nag-usos timayma, si mambag sin panawag-tawag sin Allahu Ta'ala, bilang tumunay magpalindog sin salaggo-laggo kawajiban niya pa Allah, amunay sambahayang inyan paruntungan bukon kalurian. Hangkanda imano siya, inbar iman, mahiri magparuntungan. Intaod na simbiyata kato sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bangkaw imail, habay mo. Piarayaw mo in pag-ail mo. Wayro ga in maksod. May takaw pamasjid. May takaw rimwa. Deng habay mo. Tumudyo ko matupabay sin Allah ta'ala malingkan sambahayang. Unuin janji sin Rasulullah. Unuin tumbas sin Allah Ta'ala pamano siya yan. Bang bukon amuna in kaampunan sin Allah Ta'ala. In tiap-tiap tikang sin manusia. Di pabahayaun mamarahi. Bang sadyabi ang mga tiyali-tali sin manusia. Piyasinop niya palong simbigi jantong pangatayan niya. Hawak to siya gumuha. Tumikang deng halawang sinbay niya. Maun pabay sin Allah. In tiap-tiap tikang sin sikinya rapit patuo angkatun sin Allah Ta'ala in darajat niya. Hambukyan din ang mga hikarihil bulan sang pamangasila bariman. Ayaw pa kay sa bimain in bariman hindi na kumuyang. Amin Allah Ta'ala na in mag-angkat sin darajat sin manusia yan. Walaupun misalin manusia, pagkahinya manusia indumihil darajat kaniya, amuin ikaw na yan.
Hinangon kaulong tasin president. Long tabihayan, way na pagboto, way na pag-eleksyon, way na pag-asuwo-asuwo, way pauno-uno. Iyan na sadya ko. Ikaw na lang niya ingobnol hahula yan. Di ba ayaw ni Manu siya, ayaw amin bang mga kato, amin kuyakan? Amin tauray sa bahian niya. Sari na sa atin, taway bahian niya, rin na sa kuyakan. Sa amin mga Manu siya, atas kailo tumangdan, pa mga raayat, habang man siya rumaugda, misan pa yan labay na rin hapagdupang, bang manda dumaugda, bang imano siya yan, hamin tahanahan ng sadya iyanon lang niya, ikaw na lang na imahinang nakura hakauman yan, iban hahula yan. Kuya kan din mano siya yan. Biya diin na bang Allahu Ta'ala na, in umangkat sin darajat sin mano siya yan. Hapag hinangan, hapag pulisan, hapag sundaluhan, bukon ka makuyag in mga silayan, tumagnalaw na inikaw SPO2, SPO2 na kaw, pagos SPO3 na, SPO4 na, pagos captain na kaw, pagos pa inang nakaw mga major, colonel na kaw, general, 5-star, ay, waisan din ha mga kasundaluhan, ibang kapulisan yan, hindi kuyahan, banglaw na ma-promote na siya, nabiya din na yung bariman, ang paimano siya, mabaya siya yan ang katunsin Allah. Way rin ha mga mano siya, in mabaya dus-dusun sin Allah. Nahangkan na imano siya yan, bangin mabaya ang katunda sin Allah Ta'ala in darajat niya, suway patauron ni intikang ni harap mari pamasjid sin Allah Ta'ala. Ilingkat amuuno, iniantikang sinsiki murapit pato. Uno'y sabing tikang sinsiki murapit palawa. Intikang sinsiki simano siya rapit palawa. Papasun sin Allah Ta'ala in pardusahan niya. Allahu Akbar. Di pabahainin mga ini mamarahit. Haamuin mamunnakon atawakan magsahunnal. Sin in pagkaun pa masjid iban pagtunay sin sambahayang falah. Paruntungan sa lagdo-lagdo. In amuin lang tatumunay kau, iban hamuin sumambag kau sin panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Intikang mo, naway pa yan din ang mga tikang kiraita sin Rasulullah. Way pa rin ang mga tikang kiraita sin Rasulullah. Biya sin tikang sin manusia, haamuin tumikang siya, pabay sin Allah Ta'ala. Ang katun in darajat niya, iban sin papasun in pardusahan niya. Allahu Akbar. Hangkan na mga kamaasan, kamagulangan katautay mahuran. In pagbangyan, bukun yan ula-ula. Amin sa kaula-ula in pagbangyan, bang mo siya kiaruhan, haman-hamanon mo, iban pahil-pahilon mo. Labi suway, mapalabi mo in pagtug mo. Mapalabi mo in pagkita mo. Mapalabi mo in pag-usaha mo. Mapalabi mo in paghali-hali mo. Dain sin panawag-tawag sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Amin lang sin kaibanan, bang aunda utang na loob mo, bang aunda kabuga mo pa Allah, bang aunda panumtum mo hakamatay, bang aunda panumtum mo haadlaw susungon, tumtuma. Inallahu Ta'ala labiin subay na mutay maun iban sambagunin panawag-tawag niya. Hangkanda hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambok sahabat buta. Ya Rasulullah, bangkulong niya karungan na imbang. Allahu Akbar. Banglong niya karungan ko na imbang. Uno, patut ko palong niya sambahon. Bima na patut pa ako lang ni amin sumambag. Bima anak mau na ko pa masjid. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mo, karugan mo imbang, law ni huon, kadto kaw lang ni pa masjid. Hambok sahabat buta.
Biya din manusia amuin masawa pa yung pangatod. Biya din manusia amuin dumadlaw diyorungog niya in panawag-tawag sin Allah Ta'ala. In manusia tumuyo na rumwaa. In manusia tumuyo na magtuyo na maglawag sin amuin makaon iban sin mainom. Baha naligap impikilan iban sin pangatayan. Pauno tuyo sin manusia yan maglawag sin amuin kabuhianan niya. Bang bukon pasal-pasalan Allah Ta'ala in maulong kaniya. Misan hambok sin way karakan niya. In kakaun-kiyaun si manusia yan dengha Allah. In iinuman in dakinis, doon na in tubig. Doon na in aming coke, doon na in royal, doon na in katan in mga juice, in katan sin iinuman, aming makarihil dayaw para sa hanhak aming manusia. In katan yan, in tagdapukan ni Allah. In pangalta aming Diyos kay mo sin Allah Ta'ala. Bukon sa sin ingat mo. Bukon sa sin amin kusog mo, bukon sa sin kawasa mo, sa sabab sin ulong sin Allah Ta'ala, lidji kay anya kaw. Inasawa na asawa mo yan, Diyos kay mo sin Allah Ta'ala. In mga anak, Diyos kay mo sin Allah Ta'ala. In pagbain mga piyaghula-hulaan mo, Diyos kay mo sin Allah Ta'ala. Hawala kaw na binsana. Hawala kaw na biasing kaibanan. In napas mo pakwa iban sin palawm. Wala kaw nabi asin ha mga ospital. Nagdara kaw sin oxygen. Wala kaw nabi asin kaibanan niyaon. Amoy maglawag kaw bang hauno na in napas pakwa iban sin palawm. Sa tahanahan na sadya indayaw sin parasahan mo. Amin humanggit atawakan numapas palawm iban numapas palo amin pakwa. Sa sumakawa, kaya tuntuman murah. In katanian Allah Ta'ala, in nagdihil kay mo yan, iban nagbuhos kay mo yan. Nabang mo kaya tuntuman, tumtuma. Biyusan kaw sin Allah Ta'ala, atawakan dia akaw, iban siyukat kaw sin Allah Ta'ala, sin susukatan, bukon karna magbing magbalik in mumpaat kaniya. Sa sumakawa, in kamumpaatan niya, maun paginhawa baran sin tiap-tiap siyula kandeng kato tanyo. Biya na bang kau nagbasa Quran, maunin Allah Ta'ala. Sumungin darajat niya, lah. Biya na manusia bang nagmaksiyat na, uno kahilangan in darajat sin Tuhan, lah. Biya na bang ini kau yung nagsambahayang, sumungin in darajat sin Allah, way. Way mahakin hatuhan na to Rabbul Alamin. Sa bangkaw nagbasa Quran, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw nagbasa Quran, nagpangadji, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw nagsambayang, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw nagpuasa, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw nagjihad, haram fi sabilillah, ikaw in magmumpaat. Bangkaw nagda'wa, haram fi sabilillah, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw naghindo, ikaw in nagmumpaat. Bangkaw nagpakaw, ikaw in nagmumpaat. Way mahakinday ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauning kabayang sin manusia. Mabaya sumanyang. Mabaya sumanyang. Malibot na in dunya na paglawakan sin kasanyangan. Maglawag sin kabuhianan. Malibot na makadtunin hambok kula. Indakinis na rin ang mga usaha, mausaha. Habang malaw niya sumanyang. Wala pa bahayat to, di pa bahayat to mamarahi. In kasanyangan yari rahalikos ang sinaram ng Islam. Bang imano siya, yaon dahalaw likos ang daakan sin Allah. Amo yaon in kasanyangan sin mano siya. Sa bang imano siya, agimo na rin haraakan sin Allah Ta'ala. Pialabi niya pa in kabayaan sin hawa nafsu niya. Pialabi niya pa in kabayaan sin amin satro amunan iblis alaihi la'natullah. Dain doon way kasanyang-sanyang sin manusian, dain naman ha dunya dagpakpaadlaw akhirat.
Hangkan na mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo mahuran. In panawag-tawag, hatiap-tiap waktu iwan sambahayang bukun yan panawag-tawag sin manusia. Sa inyan panawag-tawag sin Tuhan na Rabbul Alamin, liyaray sa jakato tani manusia. Nangkanda, bang nato karungan in panawag-tawag sin Tuhan, hangkanda sa bangyan mga sumu-sumu na, bangyan sumu-sumu na aun saan ipagkaganap, as-salatu khairum minan naum. Ulihatin niya yan, as-salatu khairum minan naum. Pagkarugan na to, as-salatu khairum minan naum. Bang musadya kihatihan, urin hati sin as-salatu khairum minan naum. In pagsambahayang, labi indayaw niya, at awakan in pagsambahayang marayaw din sin pagtub. Hawak to yaon. In pagsambahayang, amo na yung sambahayang sumo, di matong na in wakto, pukawon na kaw. Mayta, sawab in pagtug hawak to yan, hikakangina sing ginhawabaran mo. In pagtug hawak to yan, bukon na hikarayaw sing ginhawabaran mo. Hangkanday sab, in dunya yan, aun yan aturan niya. Kita niyo ba, bang ang mga science, aun saya na, bang nato katungtuman, sana ko, di ko na akong katungtuman, yan da ka mo. In dunya kuno ini aun lang ni orbit. In mga Earth ini, in mga Mars, even sin mga unuun na sadyayan, aun yan orbit niya, ri kita di magdugtol. Aun yan darakanan niya. Aun lalabayan niya. Inanggaw tabaran na to ini, damik yan, aun aturan. Aun aturan. Bang mo sa dungdungan marayaw, apabila kau kumaon, di ikaw magnapas. Kita ba inggunggungan tayo ni? Inggunggungan tayo ni, bang kau yan kumaon, mataplok in lalawayan sin napas mo. Ba't bang kau yan nakanapas, amoy bang mga kato, amoy wala na tambol, na amo na yan, in amoy buskawan, in manusia. Awin aturan. Katanin aun aturan. In kataan aun aturan. Damikyan. In pag-usaha aun aturan. In pagtug aun aturan. In paghula-hula aun aturan. In katanian aun aturan. Bang siya biyutang haaturan niya. Laong sin mga tao puti, marayaw in flow sin kabuhi mo. Sa in kataan aturan bang musyo lang, na rin doon, amun ayan in amuin kumangi in aturan sing kawi si manusia. Matug hawakon pagtutog. Kumangi. Di isab matug ha pagtutog. Kumangi kawi si manusia. Inadlaw bukon na ipagtutog. Inadlaw ipagbabati na. Ipaglawag sinaming kawihanan. Inadlaw. Indom ipagtutog. Bang indomi man sinadlaw, pindahan mo na yung aturan sintuhan, tanto ha, inkabuhin mo yan, di dumayaw. Mayta, sawab, pinda mo na yung aturan sin Allah Ta'ala. Oh. Hangkanda indom yan, bang imano siya yan, amin limyo na rin nga dom, bang yan amin natug sin hang kaadlaw, ang patawakan di siya makatug sin hang karum, hang kaadlaw rin makainhan ni pagtug niya. Karena intug harum yang di kagantian. Nah murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan kataw tayo mangura na agama Islam. Insyaallah ta'ala. Amuray ni darookan na to kata. Indarookan na to katan, in kita niyo imaangot sin dumaog kita niyo. Bukon ka. Timoyo nakita niyo nagmasusa ang mga kataw tayo manguran na to hahula Arab. Labiluwa na Palestine. Wairang kato tayo hindi wala nagmasusa. Sa sumagawa, bukon de indaraugan sabab sin taod sin sanjatan na to. Bukon de indaraugan sabab sin isog na to.
Bukon daraugan sa wasin ingat na to. Sa indaraugan yan dah kabayaan sintuhan. Indaraugan dahin doon haamuin palindugon mo iwan hitunay mo in kabayaan sin Allah Ta'ala. Di lang takam upamahan. Hamasa sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam kita nyo ilingkat habuno Badar buno sa laggo-laggo panagnaan buno aon daway sa mga buno na kauna day ngayan sa panagnaan buno sa laggo-laggo haantara sin mga Quraysh iban Rasulullah amo na buno Badar. Bukong pa'y sabing waktu yadto imaksud sin Rasulullah magbuno iban sin mga sahabat. Imaksud nila sadya amuin takbawan nila sadya atawakan hapaan nila in amuin mga pangalta barang sin mga Quraysh in yadto kawaon nila sadya in mga alta nila. Sawabing mga alta nila hawak to naghijra in mga sahabat, yubus kiawasin mga musyrikin, sin mga Quraysh din hawla Makkah. Nariyungog nila. Pilen taon sin mga sahabat, tong gatos, magkulang maglawit tong gatos ang kutag to, at tawakan tong gatos ang kutag upat sahabat. Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunin maksud magbuno. Baha di kita makayan wala sila nagdarasin pakukos nila sa nagdararay sab sa bukon niya to amisaddiya sa sumagawa tiyak di sin Allah Ta'ala in amin nakalipwas in amin barang yaon sa unuin nara nila nag-alop hangiwu mga satro sin Allah Ta'ala nasa rin doon hangiwu iwan lasintong gatos labi-labi rakuman. Oo. Ha? Unin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawala pa di matong in pag-amin bi ang mga pagbuno. In hinang sin Rasulullah nagsambahayang. Nagdua. In mga sahabat damikyan hawak to pagbunuan. Di nila pagtinggalan ng sambahayang. Karena keingatan nila in sambahayang amunin sa laggo-laggo di makadari tinggalan magsambahayang intanda niya own aturan sin pagsambahayang nga pagbunuan nagdudukaing ahal sin manusia ahal sin kahalang sin pagbuno nagdua in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in dua sin Rasulullah ayaw kita ni umiyan law mo inyatun nabi ba bang sopama in Nabi Muhammad tiyatay mainduaan niya. Sambil kita inamin puti sin ilok niya. Tiyuyuan niya, tiyangisan niya pa Allah Ta'ala. Misan hindi sa magbihat to, bangin siya Nabi, haing ganda kuman siya rumuawainit, asal datay maunda sintuhan. Bangin Rasulullah, himinang sinbihat to, biya di ini, biya kato tanu ini. Biya di ini, biya kato tanu ini. Nabang yan tiyuyuan ang patiyuyuan. Simambayang, dua. Way sayang. Magsaroon doon. Sana, pila tahon na. Sakarang pabihaw, nagtatakat kita niyo. Kita na to in Andalus, in Hula, Spain. Pila tahon, Pia marintan sin bangsa muslimin, 800 tahun. Naita, sabab sin amin kusog, sin amin parsok, patan nila iban sin Allah Ta'ala. Hawak tuman himuka-huka na in amin pag-iman, nainot-inot na amin nainot-inot na sila, amin nahaylan sin pagdunya. Dahin doon, nagsaroon doon isab nalawa, dahin doon, in pamarinta simbang sa muslim na hula yan. Naingkita niyo. In kamaasan na to, piyag-asag, in dungo, in kabuhi,
Dihaw na to. Nagkalawa limon na. Impangasumo. Uno, kaya na naman nato yung pag-iyanon. Nananimbawo kita niyo. Way pa. Urin hangkan. Mataod pa imano siya. Iyan nakahuwa-huwaan. Deng sinhalaw simbay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Urin hangkan. Sabab sadya sin amuin para supatan sin ipon iwan sin tag-ipon. Amu yanin hangkan. Hangkan din daraukan, bukon din daraukan sabab sin kusog. Batbang yan sabab sin kusog, iwan sin taod, sin sanjata, iwan sin taod, sin bilangan. Narik na sabto sila rumaong. Di na rumaong. Sa di maog in Rasulullah. Iwan sin sahabat. Pag abot isab Ghazwatu Hunain, magkulang maglabi, banga kolap yang lupan mga hangputag duat ngay Muslim. Pag ubos isab, banga kolap yang lupahan, mga atong imo, atawa kalupat ngay mura, in ato nila. Sa sumagaw hawak tuyaon, nakaangan-angan, nakahuna-huna, in kayban ang laong nari, nakita nyo laong naraogon, may ta, so mataot kita niyo. Pulpa, yaunin sanjata, mataunin mga amin mga mujahidin, sa sumakawa, agun-agun na sila maraog, naroy na sila. Kaya nga tanyo halong sinhang putag duwa ngayon mo, magkulang maglabi. Duwang gatusda, magkulang maglabi. Panagnaan, amo na in Rasulullah, in timutog, in amin gawgot, in pangatayan. Bangbukon pasalan sa jasin duwang gatus, amin punod, in pangatayan pa Allah Ta'ala, amin pangandol niya pa Allah Ta'ala. Sa roon doon, maroy na yung mga bangsa muslimin. Lipaton makato, atawa kalipaton makaupat. Sa kaliagon-agon na sila maraog. Nabukon din daraukan din kan siyusyo sa indaraukan din Allah Ta'ala. Sa biadin ni karaog na to. Ini kaso sa biadiin. Mataod pa sayan. Mawaya kita niyo sumanyang kataan. Mabaya kita niyo kakitaan na to, amin suman niyang kita niyo. Way raduga ing bangbukon suway ing kawas na to, maripaway sin Allah Ta'ala. Mataod mano siya nagtatali, biya din dumaog, tumaw din usaha. Mataod mano siya nagtatali, biya din magdaya, sa wabing panganali, rain doon ha pagdaya ing kasanyangan. Kaingatan ing panganali, rain doon in kasanyangan, ha amin bang mga katwa pag-usahan, bukon. Bukod ni sabing maksud, di na kita ni mag-usaha. Sa ingkasanyangan na to, di haamo yung pagtunay sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Hangkan na mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo mangurang magmaak. Karunahan na to magbalik. Iwan karunahan na to sumambag sin panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Tumtumon na to, magdom mag-adlaw. Kumapot kita nyo sipog iwan luman pa Allah. Pia kakaon kita niyo, pia iinom biyuhi kita niyo sin Allah Ta'ala. Ing kataan sin lidjiki yan, deng Allah Ta'ala. Ang kandaon hambuk manusia. Kalupahan ko ning nagkabtangan. Bangkaulong niya mabaya. Dulan mo na ing kabayaan mo. Sulangon mo na indakan sin Tuhan. Bangkaw mabaya, di na huminang sin kabayaan sin Allah. Hinangan ang kabayaan mo. Ayaw na dungugain Tuhan. Ayaw na hinangain darakan sin Tuhan. Ayaw na. Sa aun tupya ngayon niya. Sabi, akilupahan ko na ni katuyaw. Impanagnaan. Lawag kaulong niya lupa. Aming paghula-hulaan mo, bukon intagdapukan ni Allah. Lawag kaulugal. Lawag kaulugal, bukon Allah Ta'ala intagdapun niya. Nawang sopa maway karakan mo tampat diha dunya.
Malingkan Allah rin tagdapon niya na ayaw ko sumulang kakabayaan sin Tuhan. In hikamarwan niya, lawag kau kakaon, bukun kakaon in tagdapukan ni Allah Ta'ala. Ini katunya kelupan ko na. Aun pa baha kakaon bukun in tagdapukan ni Allah. Aun baha kakaon amin kaunon si manusia bukun in naghinangkan ni Allah Ta'ala. Way. Nahangkan na way rapat in manusia suway ramakad hakabayaan sin Allah Ta'ala. Na murah-murahan mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo mura na agam Islam. Bangman pi pagbarakat sin Allah Ta'ala. Na hari pakitan niyo makapag sama-sama mangindua. Mawaya na mo sadya ipatumtum magbing magbalik. Sata mawaya kami mangabi-ngabi iban man abditi labi aula pataw kauman. Sibu daing malayo iban si masuok. Timagna asal kaya tagnaan. Sin mga kamaasan na to nagtataw maas diha kauman. Malugay na masa inha sa kahara malam Jumat biya ini. Inaon din ang mga kaguruhan na to dumihil sa salamatahan. Labi pa din sin sa salamatahan sin mga tao altaan. Na in sila tumiwaw mamisita marikato bukon karna mangayo. Bukon karna ang puhungon. Sain sila mari tumiwaw hasupaya maun imparsupatan singkitan ni iban sin sila. Iban hasupaya in sila makarihil sin sa salamatahan murah-murahan maranato luto palaw sin pakubulan labi aula maranato mangarap pahadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nahangkan na mga kamaasan kamagulangan kataw tayo munghuran. Hasakahara malam Jumaat dihini haut sin Maghrib iban isa ando hulmaton na to in mga kaguruhan na to. Taymaon na to in amuin sa salamatahan nila. Karna biya na sinakin, labi din sinasasalamatan sin mga tao altaan. Karna in mga ini bukon sadya kamumpaatan dunya sa sumagawa kamumpaatan labi aula pa adlaw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan bangman pataptapon kita niyo halong kusog iban kaya labi aula na halaw hidayat sin Allah Ta'ala. Kabalikan biya sin salawat in panawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin hatiat-tiap wakto sambakon na to iban hinangon na to bang uning kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin karena siya in Tuhan makakaus dumihil kasanyangan kato damikian siya ray sab in Tuhan makakaus sumiksa iban makakaus dumihil kasigpitan kato deng naman ha dunya dagpagpaadaw akhirat. Murah-murahan magsukul kanyo kataan ha mga panukuhin niyo iwan sin kataan na amin lang tabiyahan panukuhin niyo panaurin niyo hapakaradyaan sin kita niyo riha kauman amin ganta hikarayaw sin pagdunya na to iban hikarayaw sin pag-akhirat na to murah-murahan bangman kita niyo insyaallah ta'ala pasurun da sin Allah ta'ala palaw sin surga niya labi aula na in kita niyo iban na sin mga ahli kaluarga na to maastay mangud na to iban sin kaburuhan kamuriran da na ingkatan sin kelasahan na to iban sin katali masakato karna niya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin istaghfirullah walhamdulillahi rabbil alamin.